Haga katwi terik uni ubenai ke NPP nartiang blok komiti depen skem go ya ke wikit kam yongka haga ya langba wada penman hayau pensin wa yejer he wada ki hajar ki pajba dawan toy ki cakani ke yalang. Haga ni kesengi dailang wa menteri ke jela wa manle MLA ke nartiang usnya bahalang dhar dawan embenta le menteri ke sorkar wa manle MLA ke mau hati udah sakit bahar lamare. UMLA ke juai wailat miki shela, UCM ke JHADC uthambor shiwat waki MDC ke JHADC. Yak yalang da pelai daw hamkom kendriam waman u presiden ke NPP nartiang blok komiti, da yo yay ngu belai naw Arnes Kesar, katwa yaki kentin pediang buram na usan wat ki lalu waman u wahek chenong kwa ejer. Ungai lang dahar wa jo manu MLA warim ko umroy hawe yay kelam da ongu jo ong ki bru wa mahajon i ta e paisa i yakiwi tangwa ukana o yapi i mahajon i he mensim i wa yarap yakiwi dai kerku yang ublai da kermen skemu wa ublai le ukurku ya waro lang kamjo wailat miki shalla da kanau wa ya ka NPP da senya ka hau arjar khatar wala dapat yaki kam yang ka yo la kam man go ka seny wada rimba wai man go ka wanang kong do wada timit kam ka National Party wai da man go ka wa MLA wat chakiwi ki jalla ka thain misngi da pentip wa ka party da pengkrek ka hado san pau prangut ki kertong na ka jalla da ongu wa ki sorkar warim de e ko yaki skim wa khian man usnem tang wa gani ka sorkar MDA de e ko yaki skim ki wa he ki wa chenna thau na do ki yung mane ki thau sumar wa kiwi we kat tu da sedang no saya ka nam dong CNR di blong ko wada ang not de ki pajba da ki paus nem na chwa kat wa kamte usnyaw bahalang dhar da ptenyu wa wanra yaki kam penroy nei benta ki khon kikti udah sakit lamare hawe yay kelam da ongu wa kamu wa mikmat pajba man u wa semat wa yarap yakiwi da kentu yaki pajba wa kerchan biang ki usnyaw bahalang dhar wa ye wa pendep yaki kam ki wada angnut ki pajba ki wadang sa ten wa le ne liang usnyaw bahalang dhar de khubleu ya menteri rangba ka jela u konrat sangma wada pelaj poisa nei benta ki krek wa bon hapo ka constituency de khubleu yaki pajba wadawan chakni ki yalang we de kermen no wan naki wa wan ra chu ki yaki vidwan ki lok ki yongki wa kerchan yo chu da ongu wa gani ka sorkar to ka sorkar ka wakre umto kam ki wi ki sorkar warim ha ka jella heya to wa ki SHG da ongu wa dang ha ka sorkar warim da M200,000 tam don hi ki SHG tang wa nei kre ka sorkar wa kan ni da M1,000,000 tli ki SHG da ongu wa ki pajba man ki wastat kat ni we kat kam ke YouTube wa da yo na ke chnat pulin da ong wa ke NPP da wan ko hebor ha gani ke kenti cho da khana wa ida wa ku ke NPP to nei da wa ikre lang ha perdi yong u usembut menteri rangba wa menteri rangba mto kam ki wi ki wa ya ki tim A tim B kam ki wi ki party kiwi ki wada e kelam hagani kesengi kentup yau MDC ke umulong ngudemai ujesi suyam utambor siwat udamian war waman wahe chenong ganam dong bi ubriwan po isna na umulong ubajop pengrup waman wa iktin ke NPYF wa kiwi ki wada kentu ya ki pajba wa ki ikerchan biang ya usnya bahalang dhar hagani ke kenti da penpu penpen ya kelang da ichat wa harukom katukani ke clarification ke liang nga highway to waga journey go like MD government hakani ke sus nem chpam na go lai le de pi pa ba yubi jan man ka si jo yubi foto ke social media to i go chak no bai MD government under leadership of Chief Minister Korat K Sangma le pat di social media to i sarkar bunsin chak no go ngau ong yubi le ko bu yo sarkar ko man sa kalam duk sarkar ko thiak si don hi to mom te man yo bu chung minister wo chung mo thiak klem kre utena to bes tamak mak ba kenuk sang awo bi nga mo kongres ndu arda khatsuru arda khapra kam kunuk sa ko kin tam khana ki ponwara kamon kre kam MD government yogi Haiti por Dr. Mulkau Chief Minister Wamburom Yongi Sandali Gisnan Penkre i surok ki old road nongki Kamun ruspa 2 kilometer doni Handai ke sorkar MD kauman halor COVID Ars nem yomi Penkre i kamu kap praspa pra pau kilometer Hapau ni sosnan
Kita tak bisa mulai repair work, orang lagi KPA lagi rehabilitation. Ya kesuruk pemewan. Hyper ke Kongres. Kira ikan rus 4 kilometer tam nado aja kasur aja kat pra. Kesorkar yang lalu kejengak cami kejaj. Dedek mu kira hadu ni lele hajar ars 4 kilometer ke new road construction. Ila dan ikra kata em to chong si mut wa krai. Dan kan move ni udah. Katu tak political move. Jo ongi ila kan kesorkar jo itu lop kana. Dan jo yo pita pa kubor. Handai kadu gibi mye ito pa ai gidi be kadu elek. Ini udah bukan mau am juga asa-asan gua orang lemayong di sekretariat. Hawar jar kat sudu ada ka praki asa. Yo gitu pau keluar ni Senin. Kat kaman sarkar yang i halor covid pelagi pau keluar. Halor ke challenges ko face gijat pegijat. Ko apun si kam kini piuro kang pai bai usau thu bi. Entau kain bejori ki ya iginong kundong bamhin ke tangyo i. The government expenditure kujongi hawar jar khat sudu ada khat pra. The government expenditure kijing pelut pensep yang ke sorkar kijimut hagi development hagi kira iki hagi liang waro sansem luar da kaso luar da kapra kaya government expenditure ko prajarnya uspaklur kado ke sorkar yang iyan kat kini jingya perlu dihadap kat 1,000 kelur hawang pelut mut babun ke development work ya ukure kamang pi kontraktor ongi submit ke tona warga yang pi submit ke balance sheet yang pi ke sorkar kong kre kam balance sheet bisibon kar ke sorkar ko kre an ton ke tona warpo di 1,000 kelur yongi kini to man ke government ko kre hagil yang waro hagil development yongi hanai em kamu benci ye pi ki pai ba kam tam ko he gombrom ra kan ke mesti chola bi chapala chon ba yo tip ki par lokwa iele kamu ko government sorkar yongi jan yo bu yo kamu ba bajob ne mem ke sorkar ko der take decision ni mentak border issue jan du kam de go mani kono chim imam khani ye ka power go chongi ongi top priority to ki pai ba im to e bor chong ki yongi kan bon ni dran party not go le waten ki hab ki gi chim du ko decision cabinet ongi to keni to ka por ko runibi mboy berkat e job erem da to ka por chimi ye ka border issue da ko du pai waya mo jom kuman ki bai ba yung cerita ka tang yung ina hanai de yo bu yo kan ka man kanin ki witwan party bon ko chana issue bon ko ra lama yung hitu tibito wakimem kwa ukre yi ko kre le kwa ko betut hai bon sektor ka kamu chem ka man kani dan pai bim to ka kata ku ka jingku economic ka jingwan development dan do ka surok sa ka road sektor mdunai ke prajar kelutam yok an sorkar yang i kom jo yo menu le hak state mekhalia hak population go kien kamali han dule nyaulak dani ada pai dikaco pai kani ke JGM ke niri to ke sorkar puram kurir sautu ulang wo ke sorkar India ada ke sorkar India pressure ke imi wai umi bikutuyung lari memi ke fund lari memi ke resources nak state jong i ke target kenya po sistem tam ho aneng yulti to pumbamong di upo ko kutruyong pi ini udah berken mo ginong red ngati por memo o chief minister yung iwan hani talas ken lisam gitu ngi ke farmer ke fokus na tu skim nong red ko jo isang sanajar san paujar cikrup ko mar paun dang do MD go meni kurtip yang nong red kamon bu budget man nagas nam aspa alis pa klur yok gnong rep kar kaman ngani kadlo chaman biak sarkar warim kam katem juem go kemdi go man ni guem purer mak kam ni special budget nag mertagwa ong farmer focus jan bon go kemen hani kam tam ye self group kana ip ada pani hag islam kuralai hawe to wagani sarkar Nado arjar kat suru ada kapra sorkar kongres mainly. Sandali isnam chadin warok pani em self help group 1,000 tam noni. Lam to ab kelas 1,000 lespa gitu ki ketai tip gi te bro. Hapo kasan snam krek sorkar yang i
nakasuwajar poi sofa san hajar dili selal kurup penlai de gespak klur man kasnem ketu ko pisah ko yo ko poi man sa kawi bon guong ti ko poi sar ko poi ganine kini to ke state government ko chimkia bon sen ko kom transfer de check na account to account kar kau makan to digilak liga account ko poi lalu kan mobi kamtam ku stom ku saja hawalagi cek hospital ketu gong di MHIS card ne mencuai por sarkar kongres approximately lam to bakala silak so pa mo san pa hajar mo MUG ko wirap ketu hak sarkar ni berkuy ga nag silak tam tengah sandak tengka ite memo yo ko rupa yo dunar ni kimdam ke rupa ye wala bahak sarkar ke yo kat kau man gani tenai te dau chambi kinong protestar MG man kasi sekretariat kat ko join NPP man kanta MG kat ka man gani tomo hamjo kan ba upai ba to bonsen gani i chai kai kami kandet happy bai ba la thau nang ko thok lumar to char khai ben mi hak bai ba ka man gani ki bai ba da sien gi kenu gani ka bai election ni udah ha ka bai election warja bala waka mau plang waka mur kenang ki isu kum tip reklam ni baiba di por emmi go ong hadu ong wiktin la topic NPP wat ka balang da sang si go job thing asit ngan desit ham jo pen bai baiba yong baiba ta su ko tip ani mam do beji ile ne de ka por de ka por akba aku kam ni wan baiba palat arfu arab 2000 ka mo ngi go hentu kini ki wala kani kini em gowon tau ki pai ba wala sao thu gi tau ka por bun chi parai boy langat makanai wan malele ladam mi chi lang boy mchane agi brui kata em understanding em vision em transparency em accountability agi wan sektor ko na yapi wat ba bayit kumba pitep ka National People's Party kaladak shipos na menta bat totep bahkan National People's Party nidan lightly kipaya kibaskem na borok kawai kejela bait jongi upaya beningkong uday Chief Minister badan buram jongi ubadai nanti na po Garo Hills upaya baar jong Kakasi area uday Deputy Chief Minister badan buram jongi bat upaya balai ngaso mapidei ki konstituensi bat so sarong bapaya balai baskem jong ka NPP nang ne na po Jantia Hills uday MLA badan buram jong pi mas ngo balang dha pai babit ka NPP wala kalat kenjo sipos nam ngaken mau hakas nam arajar khatlai tangar ngot ki MLA ki job Henry, dah jingker ku, utrai nong buat nong kau, mentah kenti ke NPP, kadai ke single largest party, habo ke jelah, jongi ke Meghalaya. Baik naslo berbentuk Shapiru, banaki political party beper, ke National People's Party, kadai ke party kebaladep. Ban identify sanpo prangot ki candidate nak benta kane ke election arajar apulai. Namar ba kane ke party kamdan tangang ne po Jantia Hills, kamdan tangah Kakasi Hills, henrai kedan habara kawai jong ke jela ke bayit ke jongi. Kane ke party kepala itu kerpang deka election commission kum kata ke National Party. So sarang banginyo kinang yalam barang ba nak kena kecela ke bayit jongi wan yalam kat yaka National Party ke NPP kecing sautunat bandan nak kena ke National People's Party kadai kecing lerit kinong yalam kadai kecing teli penpek haki social media baper pinam yoi bahak ke party NPP kandan kecing ya kena tiket Natural dan ipay kisnam balalet mensya panyok tiket kongres hap yakni Henry Somsi pamenta ki leader jong parti kongres ki hap banlewat kandidat
nak keleng saudong jong kejela bayi jongi. Keng kadau godei, bakat tu katnya kilidar, kecing rabor jongki, kila penpat penpra, ya ke parti kongres. Barkane kecing penpat cing penpra jongki ne ki arngot kilidar, jong ke parti kongres. Ka penlong penban, kecing kerku, nak menta ke National People's Party.